Ngamun ong sakui ko mga yo feedback kanian mo yung ba lawan ba film janga kila expect bakan hoy kalong ko bolong man ko pot kana ro film ba kamrem film kanai lat pengong ki jingya ba ki ki ma te sakui ngong ka jingdu na hani phiap suthu ba nakaleng jungi ba producer kum joi yang ba pe kani ka film ni shuna ru snam ar kan kandai te ladon ki por sat ko por ro kala audan ti petur covid kala sakut ka film jungi te metal abun jingda kidon footage kini ka sai do ngla mo kala aslam ada ki por bala ja kini ka sai dah tak kadun yang kadun kita jujur dengan film kadun bagi beri ting mau kita expect belum tahu tapi yo kadun kita baca apa film punya sultan than ni kamu ini film ni kadun kita jadi tu bakalan ni baca tapi tak sih ikil awan sisa kita baca lah khambun orang yang ayam barshu kalau full house lah dengan agak dikemen buat kata rubun gini kita baca kita kersani dengan kuat dengan ay kecing kublai kecing slomu ya people berkat kalau awan kenang menang ni sekemat ngakular bahwa film kita ni jujur nak ada ajar kendai lah aku labun ji ini penting bopoi dekat hat kadon tengah tang mut ong suki ba nang ni sekemat kita memang sungai ngan salak jana syuk ngale tikina bat kumba pil awan yang ni kumba pil pelaji kumba pil asing kita kisah jupi bokodor bat kumta pil plat khang kita ka pod piro aswa ka par pi subhan nang krishani film janga barangwan nasab sam barangwan susu film janga ta wasu ei hagani galat doni jiduna naswa pan ma na pi par khai bat sumba nang ya krishani kuma krishani mutasi kublish mone epi bapet disukun ki film thamai matang ide kadan koi ga student Bangalore ngile darang das koi ru asa patai situ tamaga next malya sabsan trangi ngile ka student Bangalore but ngahi nakalyang ngakwa hi ban petikina bakan ka film kan khambyak show connection e ban ngile stretch tom hi nakalyang jonga producer bat par ka team student Bangalore ngile stam man khambri tana dipi maraka to pada wan ru mujab dokumen show ka was to maglar bar sirlen hoy ka student Bangalore kadan lang bi sirlen badi Risha mensong di dalam badu golden susang magol ladon biang ni te hakta calling ini ngatep ngapte nau ladon magol dan wangang ini tres tomlang man penhit tidak syuk ini student Bangalore tengah patang gerpat apa ba mata wasu e ni ka film lada ka bon ka jing duna ka ni ka daka skip tamba nang ni sekma student Bangalore ni kular profit ngin tres tom ngin pen itinat kang ba pindawan ru pinsuk tenat tam sempi pen hun bat nyiru ini ala kejihun lamba kejihun joki tak kata publish bonnya